Dugometražni dokumentarni film Republika Srpska borba za slobodu srpsko-kanadskog reditelja Borisa Malagurskog premijerno je prikazan 1. oktobra 2022. godine u Banja Luci. Od ove svetske premijere do danas ne prestaje da budi interesovanje i pažnju, kako publike, filmskih stručnjaka, a tako i svetske i domaće, kulturne i političke scene. Ovogodišnje martovsko i aprilsko promovisanje filma u Americi i Kanadi usledilo je nakon burne evropske turneje. Filmsko ostvarenje Republika Srpska borba za slobodu na severoameričkom kontinentu predstavljen je u svim većim gradovima i centrima, između ostalih i u Hamiltonu, Atlanti, Vašingtonu, Njujorku, San Diegu, Orlandu, Torontu, Vancouveru i Čikagu. Za 20 dana, od 17. marta do 5. aprila, film je prikazan u 18 gradova. Interesovanje i posjećenost bili su izuzetni, a po rečima samog autora, u Čikagu je bilo spektakularno. Glavni cilj filma Republika Srpska borba za slobodu jeste bio da destigmatizuje srpski narod koji je izuzetno demonizovan proteklih nekoliko decenija i koji se predstavljao kao da je negde pao s Marsa na prostor zapadno od Drine, a ovim filmom smo želeli da prikažemo onu lepšu stranu naše istorije, kulture i tradicije i da pokažemo da srpski narod ima viševekovnu istoriju postojanja na tom prostoru. Imali smo naravno mnogo problema i na samom snimanju filma, ali najviše problema je bilo tokom predstavljanja ovog filma u svetu. Nedelju dana pre nego što je trebalo da krene turneja ovog filma je veliki broj bošnjačkih organizacija u inostranstvu uglavnom pokrenuo hajku protiv ovog filma bez gledanja filma. Dakle, oni nisu navodili nikakve konkretne stvari šta im smeta u filmu, već su izmislili da u filmu ima nečega čega nema kako bi zastrašivali mnoge bioskope i sale. Oni su uspeli dosta tih projekcija da nam otkažu zato što su se ljudi prestravili, ali kada smo uspeli da prikažemo u nekoliko gradova, kada su ljudi sve više i više videli koliko je to jedan miroljubiv film, jedna topla priča o jednom narodu koji je puno toga podario svetskoj civilizaciji, onda smo uspeli film da prikažemo zaista u gotovo svim gradovima Evrope gde smo planirali i mnogo više gradova nego što smo planirali, jer je ova hajka zapravo zainteresovala stranu javnost kao nikada do sada za bilo koji prethodni film. I evo sada smo ga prikazali u gradovima širom Sjedinjenih Američkih Država i Kanadi. Šta je bio najveći izazov, najveća poteškoća pri snimanju? Pri snimanju filma je naravno uvek najveća poteškoća skupiti budžet za film. Mi nismo dobili podršku Filmskog centra Srbije ni za ovaj ni za prethodne filmove, ali dobili smo podršku pojedinih gradova i opština u Republici Srpskoj, što je meni posebno drago, pogotovo imajući u vidu da su na vlasti u tim opštinama predstavnici i vlasti i opozicije na nivou Republike Srpske, tako da zaista smo dobili podršku svih u tom smislu i valjda su negde shvatili da je ova tema iznad svake politike. I dobili smo podršku našeg naroda širom sveta, pomoću donacije smo skupili budžet za ovaj film i to je uvek negde najveća poteškoća. A imamo neustrašiv filmski tim koji kada počne snima je nezaustavljiv i nema te lokacije i nema te priče koje mi ne možemo da snimamo. Mene pokreće nepravda u smislu da želim da je na neki način ispravim. Nepravda možda jednostranog izveštavanja u javnosti, pogotovo u zapadnoj javnosti, jer je naš narod uglavnom izvlačio deblji kraj u svim nekim medijskim ofanzivama koje su postojale u proteklih nekoliko decenija i negde ta želja da iskoristim mogućnost da predstavimo filmove na jedan visoko kvalitetan i profesionalan način i da iskoristimo tu mogućnost da pomognemo proširenju vidika strane javnosti kada je u pitanju naš narod i kada je u pitanju mnogo toga što je važno da svetu kažemo. Moramo da imamo taj dijalog i moramo da budemo u poziciji da mogu da nas razumeju. Dakle, ne moramo uvek se slažemo, ali moramo da razgovaramo međusobno. Oni što su za zabranu ovog filma nisu za dijalog, oni su za konflikt, mi smo za razgovor i za jedan miroljubiv pristup toj temi. Film Republika Srpska borba za slobodu donosi ozbiljnu narativnost potkrepljenu izborom eminentnih sagovornika, izborom originalnih snimaka iz ratnih zbivanja i sadržajno obogaćenim istorijskim činjenicama čija je fabula opisana na mnogobrojnim, autentičnim i validnim lokacijama. Utisak publike i ovacije nakon premijere same govore za sebe. Pa ovaj meni film najviše drag zbog toga što pokazuje jednu stranu srpske istorije što druge strane ne bi pokazala kao zapad, gdje se dosta stvari tamo kod nas priča generacijama do generacijama, a ne izlazi u javnost. Evo i na primjer, odakle je moj otac, opština Hadžići, oni su snimali film.
Hadžići u godine agresije, že Srbi nisu, ali evo mi smo snimali u našoj republici jedan film što je dosta pokazao kako je srpski narod propatio kroz istoriju i jedna velika podrška gospodinu Borisu Malogorski koji je pokazao da ima Srbe i sa druge strane, kao što je i Republika Srpska Krajina i Republika Srpska i kao današnja Crna Gora, pokazao da ima Srba svuda osim Republike Srbije. Film je objasnio kako možemo svi da živimo u miru i da niko ne mrzi nikoga. I to je poenta celoga filma, da prikaže istinu o stradanju srpskog naroda. I to je to. Podržavamo Borisa svim snagama. Samo napred. Moram da priznam, pozitivno sam iznenađen. Film je odlično urađen. Sviđa mi se da je sve na engleskom i kao što je rekao, ovo je namenjeno ljudima koji ne govore srpski, a ne Srbima. I što sam u svom komentaru rekao što je posle završetka, ja bih voleo da ne ovaj film, nego obstrukcija koju su Bošnjaci priredili protiv prokazivanja ovoga filma ujedini nas, Srbe, da budemo kao što su oni. Jer u moje vreme kad sam ja došao u Ameriku, mi smo bili ujedinjeni. Mi smo imali bezbroj političara u našem džepu. Tada nismo imali ni doktora, ni profesora, ni nauka, ni advokata, ali smo imali političara u džepu. Mi danas imamo i doktore, i advokate, i naučnike, a nemamo ni jednog jedinog političara. I ova obstrukcija koja se priređuje ovome filmu bi trebala nas da probudi i da ujedini. Pa utisci su odlični, s obzirom da sam ja ovo sve preživio jer sam izbjeglica iz Sarajeva, bilo je veoma emotivno i prisjećanje nekih teških momenata i samo mogu da zamislim kako mojim roditeljima bilo jer sam bio dijete tada pa se tog svega dobro i ne sjećam, ali opet ostavlja naravno tu utiska na čovjeku. Drago mi je što je film objektivan, da mogu sve strane da pogledaju jer kao što je gospodin Boris Malagurski rekao, volio bi da sve strane pogledaju film pa tek onda da ga komentarišu, a ne da odmah osuđuju unaprijed. Veoma mi se dopalo kako je to, što kažu, duga je tema, ali u sat i po sve kako se odradilo, veoma sam zadovoljan i podržavam rad gospodina Borisa Malagurskog, gledao sam njegove prethodne filmove i veoma sam zadovoljan i ovim filmom. Boris Malagurski je rođen u Subotici 1988. godine. Širokoj javnosti je poznat kao režiser i producent dokumentarnih filmova, a takođe i kao novinar i TV voditelj. Filmografija: Kosovo možete li zamisliti, Težina lanaca, Beograd, Težina lanaca 2 i 3, Kosovo momenat u civilizaciji, Crna Gora podeljena država, Republika Srpska borba za slobodu. 2019. godine u njegovoj režiji snimljen je kratki igrani film Lajkuj me milion puta. Posjeduje kanadsko i srpsko državljanstvo, živi u Beogradu.